Posle zločina koji izvrše ljudi bez krivičnog dosijeja sa dozvolom za držanje oružja, ostane pitanje kako su dobili tu dozvolu, šta je za to bilo potrebno. Istražujući proceduru, otkrili smo neke neverovatne detalje. Samo tokom prošle godine u Srbiji je 10.000 ljudi dobilo dozvolu za oružje. Čak je i za vozačku dozvolu predviđena stroža procedura, barem ona koja se odnosi na lekarski pregled. Iako je zakon o oružju od 1992. nekoliko puta dopunjavan, stručna lekarska procena do danas nikada nije uvedena kao obavezna za izdavanje dozvole za držanje oružja. Prilikom podnošenja zahteva u sada važećem zakonu, članu 8, stav 3, postoji jedna određena mogućnost, a to je kada organ koji vodi postupak posumnja u zdravstvenu sposobnost tog lica, on će to lice uputiti u zdravstvenu ustanovu da donese uverenje da se njemu može poveriti oružje za držanje i za nošenje. U praksi to se retko događa. Za izdavanje oružja, ako ih policija daje nekome, ne dolaze ljudi. Nažalost, oni bi trebali da dolaze, zato što je jako bitno da oružje drži ličnost koja je sigurna, stabilna, koja nema psihičkih problema. U Ministarstvu unutrašnjih poslova spremaju izmenu zakona. Mi ovdje u ministarstvu težimo ka tome da se usvoji taj deo zakona, novog zakona koji smo pripremili, nacrt zakona, da se usvoji obavezno lekarsko uverenje i prilikom podnošenja zahteva, kao i da oročimo eventualno da u određenim periodima, sad vidjet ćemo kojim, da li 3 godine, 5 godina ili čak i kraće, to ćemo vidjeti, da lica koje već posjeduju oružje budu podvrgnuta lekarskom pregledu. Psihijatri i psiholozi veruju da će ta odluka smanjiti broj nesreća i žrtava. Test ličnosti ispituje strukturu ličnosti i vaš interes je prognostička vrednost, koliko možemo dugo predviditi ponašanje ispitivane osobe. On ima dosta dobru prognostičku vrednost i mogu reći sa velikom vjerovatnoćom da će se ta prognostička vrednost ostvariti. Dakle, ako mi procenimo da je neko sposoban da manipuliše, odnosno da nosi oružje, da će to tako i biti bez zloupotrebe. Stručnjaci tvrde da na osnovu testa ličnosti i drugih analiza mogu da predvide ponašanje ljudi. S obzirom na to, izmena zakona o oružju trebalo bi da se donese po hitnom postupku, smatraju nadležni. Jer uloga oružja je samo jedna, da ubije. Da, od juče pokušavamo da objasnimo to šta se dogodilo u Velikoj Ivanči i šta je to što nismo videli ili šta je to što nismo uradili, što država nije uradila. Evo, baš ćemo od ovoga i krenuti. Gošća jutarnjeg programa Biljana Simeunović-Patić. On je kriminolog, predavač na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu, specijalni pedagog. Dobro jutro. Da ostanemo evo iz ovog aspekta da krenemo. Oružje. Da li bi ubica ubio i da nije imao taj pištolj kod sebe? Dakle, u rešenosti da se počini zločin? Ukoliko bi bio rešen, izvršio bi ubistvo, ali je pitanje kakve bi bile posljedice. Svakako da vatreno oružje prosto čini izvesnijim da se zločin izvrši i da se posljedice teže proizvedu, odnosno da posle bude ovakve kako su bili juče. Manje bi ljudi bilo ubijeno na kraju. Dakle, u kojoj meri je naša regulativa ovo lako izdavanje dozvola za oružje problematično? Evo, ministar Veljović je juče najavio novi nacrt zakona o oružju sa većim kontrolama, kako kažete. Dobro, to je dobar korak. Naravno, periodična provera zdravstvenog stanja je veoma važna, ali ne treba gubiti iz vida da to je samo deo problema i da to neće rešiti u potpunosti problem. Šta je sa onim učiniocima potencijalnim koji imaju vatreno oružje u legalnom posedu i na kraju krajeva šta je sa onima koji vrše ubistva drugim sredstvama. Znači, rešiti problem neće, ali će svakako doprineti. Znači, svakako je dobar korak i neophodan. Da, Amerikanci imaju ovu debatu već godinama i uvek je pokrenuta posle velikih masovnih ubistava. Senat Sjedinjenih Država će možda već sutra početi glasanje o novom zakonu o naoružanju. I samo da vidimo, dakle, Aleksandar Žigić iz Čikaga nam se javlja, pa se vraćamo ovdje, govorimo o različitim aspektima onoga što se juče dogodilo.
Roditelji dece stradale u decembarskom masovnom ubistvu u osnovnoj školi u američkoj saveznoj državi Connecticut provode 3 dana u Vašingtonu lobirajući za veću kontrolu oružja. Sastali su se sa vodećim senatorima i potpredsjednikom SAD Joe Bidenom. O tome koliko Bela kuća želi da se nešto učini po pitanju kontrole oružja govori i činjenica da su familije doletele u Vašington avionom Air Force One kojim obično leti predsjednik zemlje. Veliki broj mladih žrtava dečice od 6 ili 7 godina koji su stradali u idiličnom gradiću u Connecticutu užasno je naciju i naveo predsjednika Obamu da traži načina da spreči takve masakre i uvede neku vrstu kontrole oružja. Ali za američku administraciju se ovo pokazalo kao težak posao, jer nailazi na jaku opoziciju moćnog nacionalnog udruženja koje predstavlja vlasnike i proizvođače oružja, NRA. Oružje je naime veliki biznis u Americi. Prošle godine ga je prodato u vrednosti od skoro 12 milijardi dolara. Najveći prodavac oružja je Walmart, lanac robnih kuća u kojima se prodaje sve, od mleka do odeće i delova za kola. Porodice iz Connecticuta traže da se pooštri provera onih koji kupuju oružje kako bi se sprečili kriminalci i mentalno oboleli da ga kupe i također žele da ograniče količinu municije koja može stati u puške. Pitanje oružja je jedno od ključnih u Americi i oni koji su za i protiv imaju veoma oprečna gledišta na ovu temu. To je pitanje koje je jedno od glavnih pri izboru svih političara, od kongresmana i senatora do predsjednika. Očekuje se da Senat Sjedinjenih Država održi preliminarno probno glasanje o merama kontrole oružja u četvrtak, ali neki funkcioneri se brinu da do glasanja neće ni doći ako ne bude dovoljno zajedničke podrške Republikanske i Demokratske stranke. Specijalno za RTS iz Čikaga izveštava Aleksandar Žigić. Dakle, vraćamo se u studiju i razgovaram sa Biljanom Simonović-Patić, on je kriminolog. Ako ostavimo da će bolji zakon o naoružanju rešiti, to jest donekle smanjiti mogućnost da se ovakve stvari dešavaju, ostaju nam drugi problemi. A to je ovdje ono što je juče bilo iznenađenje za sve koji su pratili, to je ono što je rekao i direktor policije, da to je ono što je čuo jedan miran čovjek, da su ljudi koji su ga poznavali govorili da se nije svađao, da je planirao poslove u njivi, da na svadbi nije uzeo pištolj kad mu se ćerka udavala. Dakle, da li vaša struka, da li poznaje tu situaciju da ustane čovjek ujutru, legao je jedan čovjek, a ustao je drugi i krenuo je da ubija po komšiluku? Može li se to desiti zdravom čovjeku? Pa ne može zdravom čoveku, a to da su ljudi skloni da ne percipiraju neke znake rizika, to je poznato i na kraju krajeva oni koji su se bavili istraživanjem ubistva znaju da i kod drugih ubistava se često dogodi da ubica bude prepoznat od strane okoline kao miran čovek i da se svi čude kako je došlo do toga, ne samo ubice nego i drugi nasilnici. To je sada pitanje toga koliko smo mi senzibilni, koliko mi zapravo vidimo probleme drugih, koliko se bavimo drugima i na koji način prosto percepiramo neke znake koji mogu da ukazuju na neko neobičajno ponašanje. Ako pravimo mitove od toga kako da treba da izgleda ubistvo, ubistvo je veoma redak fenomen i nije slučajno da mnogi ljudi zamišljaju ubice kao neke likove iz crtanog filma, onda naravno da nećemo prepoznati u svojoj okolini sticaj nekih faktora, dakle to je neka u pozadini multifaktorska uzročnost. Da, ali da li se to uopšte i može prepoznati na vreme? Dakle, da, i sem ako neko nije završio vaše škole i nije vaš kolega, dakle. Pa dobro, ali može da čita rezultate istraživanja, ne u svakom slučaju, ali u većini slučajeva može da se prepozna ubistvo. Vrlo retko, ako ikada, prva nasilnička manifestacija, čak i ukoliko postoji neki psihotični poremećaj, znači teži mentalni poremećaj, retko kada učinilac ubija u prvom šubu bolesti. Dakle, ranije ima neke nasilničke manifestacije. Da li je to nasilje u porodici koje se ne prijavljuje? I to je sad ta tačka koja povezuje različite oblike nasilja i načina na koji država treba da krene u rješavanje problema. Možemo li neku vezu da napravimo između toga što se juče desilo sa ostalim masovnim ubistvima u Srbiji? Dakle, nije ih bilo mnogo, ali nije i da nije. Dakle, danas svi donose hronologiju, dakle, događaja sad. Postoji li nešto što je zajedničko, nešto što je okidač bilo dosadašnjim masovnim ubistvima u Srbiji i ovom od juče? Pa ne bih mogla baš precizno da kažem, ali ja mislim da u pozadini stoji duševni poremećaj koji je karakterisan depresivnim simptomima, jednim očajanjem i slomom odbrambenih mehanizama. U jednom slučaju se radilo o ubistvu bivše supruge i njene porodice, mislim da je u Leskovcu. Da, 2007. zbog crne magije u Negotinu.
9 meštana. Da, to mogu da budu, motivacija može da se zasniva na nekoj psihotičnoj osnovi, dakle nekim deluzijama, halucinacijama, a može prosto da bude i rezultat teške depresije, teškog očajanja, znači beznađa koje dugo traje i koje je na neki način vidljivo okolini. To su neke promene u ponašanju koje članovi porodice mogu da vide. Pitanje je samo da li oni to prijave, da li zatraže pomoć i, s druge strane, da li je ta pomoć dostupna njima i pravovremena. Da, Dragan Čedić je u Leskovcu zbog nerešenih porodičnih odnosa, 7-struko ubistvo. U Futogu Dušan Marijanić 2001. zaklao oca, suprugu, 4-godišnjeg sina, takođe porodični problemi, ovde je bila ljubomora u pitanju. Dakle, najčešće okidač jeste porodično nasilje i nerešeni porodični problemi. Pa da, zato što porodica je mesto u kojoj ljudi prosto provode najviše vremena, tu sa članovima porodice skopčane najintenzivnije emocije. Potpuno je prirodno da u porodici se i može vidjeti i ispoljava nasilje na prvom mestu. Da, ono što je ovde ostalo još interesantno, to je možda da vas pitam sa stanovišta i struke, da li način na koji je ubistvo urađeno, pucanje u snu, govori nešto? Pa meni lično govori samo o njegovoj rešenosti da to delo izvrši. Bilo da je u pozadini, da su u pozadini neke jake negativne emocije, bilo da su opet, kažem, psihotične deluzije te koje su ga pokrenule, to govori o toj rešenosti i to je to. A to što je pokušao da izvrši samoubistvo do duše, kako kažu, u momentu kada je video da policija dolazi, da li nam to govori? Dakle, juče smo čuli da zdrave osobe ređe pokušavaju samoubistvo. U stvari, dakle, psihijatrijski bolesnici skloniji samoubistvima, a zdravi ljudi ubistvima. Aha, pa... Jedan od psihijatara koji je juče govorio na ovu temu je to rekao. Pa dobro, to su možda nalazi nekog njegovog istraživanja. Ja ne znam tačno kada je on naumio da izvrši samoubistvo i da li je naumio da izvrši samoubistvo i da li je to bilo, znači, tada kada se policija pojavila ili možda je rešio to ranije, ja zaista ne znam. Ali ono što je činjenica jeste njegov pokušaj suicida, koji je pratio ubistvo i koji opet ulazi u ovu šemu tog porodičnog ubistva. Jer mnoga ubistva, znači polovina ubistava koje muškarci izvrše na svojim partnerkama završi se suicidom koji opet govori o depresiji i možda čak i o nekom naslednom opterećenju. Moguće da postoji u porodici neko ko je izvršio samoubistvo. Da, juče se govorilo o motivima i posttraumatski stresni poremećaj i njegov gubitak posla. Tako da nećemo nagađati sada. Hoću jednu drugu stvar da vas pitam. Kada se izveštava o samoubistvima, kažu da mediji moraju tu da pristupe vrlo oprezno, jer se izveštavanjem ta pojava širi poput epidemije. Da li u ovom što se juče dogodilo, dakle način na koji su mediji izveštavali, da li mislite da je dobar način i može li samo izveštavanje, evo i naš razgovor o tome, da ima neki kontraefekat? Mislim da je izveštavanje o ovom konkretnom događaju u redu. Ono što sam ja videla je okej, ali problem postoji sa izveštavanjem o ubistvima, o nekim drugim ubistvima. Na primer, ubistvo u okviru partnerskog odnosa, ubistvo žene. Vi u medijskom razlaganju tih događaja, naročito u štampanim medijima, imate bavljanje potpuno beznačajnim marginalnim stvarima, tipa šta je karakterisalo njihov konflikt, kako se ponašala ona, okrivljavanje žrtve. Da, više o motivima nego o problemu koji on imao. Time se pažnja skreće na druge stvari, dakle ne na njegov problem koji je mogao da bude rešen ranije s jedne strane, a s druge strane nekim budućim potencijalnim, onima koji se, tako je, prosto daju neko socijalno opravdanje za nešto što će možda oni u sličnoj situaciji da učine. Hvala vam što ste došli u jutarnji program. Vremenska prognoza, vraćamo se brzo.